pin tikna ka FIFA bahkan Om Sim kano ka disciplinary action halor ke jingle jungki rangele ka jung Argentina hadin belakut ke jingle kai final hap deng ke Argentina Persia ya ke Spain hakaba hadin belakut no ke jingle kai kladon ke jingle syok yadat ya kenyet kam tam urang lekai jongkari Argentina kata Paredes ubarayo sendon da red card habakut ke jilekai reina kaling yang FIFA mentaklah penbenabat baya kene ke red card pelatmu ban ai yau ne orang lekai jongkari Argentina kataru lakan selno kumta ka FIFA kala penbena bahkan Om Simsu kano ke disciplinary action ya kini orang lekai jongkari Argentina hakabakan ka huri hura klami hadin bakutno ke jilekai hakapor bagi rang lekai juga Spain ki balai mi lut syamadan ban celebrate ya ke jingjob jongki hakan ke World Cup bat ka deiru hakum kata kapor bakladon ke jinge tingku bat ki rang lekai jongkari Argentina kabala penlong ya ki rang lekai jong Argentina ban pen pai kala da kabaya kawang batlum batlam bat da pen kenyet pen kelon ya ki rang lekai jong Spain kalbala miru ke jingnya hala hakum kata kapor hakabaka FIFA kelah pentikna bahkan sawar benia bahkan sasim ya ke jing tokit da ke disciplinary action halor ke kene ke balaja hendai ke kubor kepala mi menta ke sengipat laong bahadin baka FIFA kelah wad benia lemba ke jing tokit kelah raipat menta bahkan Om Sim kano ke disciplinary action Persia ya ki rang lekai jongkari Argentina hagabaka jingle jongki rang lekai jongkari Argentina Om tip tikna ya kadau Om tip tikna ya kadang kadu ya ke jing sedang palai bagi haban pelong hadu kadne bakladon ke jing syok bar kirang lekai jong ka Spain hagabaka jing kena babunja kilami ru dag baong baki rang lekai jong ka Argentina namar bagi sengaurem bakamla ya ka Spain dei hangta baklami ka yasyo yadat Henry Om la bentip Om la bat yos ngau mano bastang ningkong kepala penlong ban kluj ya ki rang lekai jong ka Argentina hagabaka ne ka drama kelas syukut no kumtu namar baka FIFA menta klarai bakan omle lane kan Om pensitom ai ya ki rang lekai jong ka Argentina lane kan Om pensitom ling baka disciplinary action kublai sibon